Howardson rong pini thom dalo non puta hem chelele det. Chokiola Higher Secondary School pen astek asat lang along 100% kiendun ang thek kelong pon. Lakhain ko Rapho constituency ke parlo Chokiola Higher Secondary School along penta Assam Higher Secondary Education Council asat lang along bang inquire sirkep au somaratum tat lang pidun lo. Dr. Ranjit Ronghang Chokiola Higher Secondary School of Principal nangka pachini dona tangke labang so asat lang ang thek First Division bang Troxy, Second Division bang Inkoy, Lapen Third Division bang Hinia Tumlong Pono, Kado kabe bang Inkoy sirkep au somartame undun pamelo, Udame kaprek College Higher Secondary School along punon percentage kijum dun hekpen admission kelong dun de au somar side bonta, isi kimang hudame mi abangke, Third Division pen kaprek College Higher Secondary along admission kelong dun dia tumsi, non First Division lapen Second Division kelong dun lake isi langdam lote than bang atum kacepaduk pon ang theklo lapen Principal Dr. Ranjit Ronghang hin pen Rabjin pen kechali ahem hai hui kelang dun dia phan lapen mesena warsai kedeng pon dia phan Nilip MSc Pabitra Rong Pilapen Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang atumaphan kachuning ripon pedo Chokiola pen Amirson terang report Malong News Ni aprang kecengsi na tum dak media akote tum dak Chokiola Higher Secondary School along la higher secondary final examination asat lang ang thek aputhak information kelong i pana tum ka humri pot suri kurwang thu pajil lo la si peneng la dak Chokiola Higher Secondary School pana bangke total students ketok dun la ke 29 ang bong pen bangke 16 na bangke boys student lo lapan another 13 na bangke girls student lo ta dak Chokiola Higher Secondary School bangke tum dak center abdan posi nila tum asoma manda student atum bangke adak Daythol Higher Secondary School along si ketok dam dak la suang bong pen 29 ang students ki pidon pen 29 ta pass lo la percentage bangke 100% lo la suang bong pen First Division bang Troxy mate 7 la pen ke Second Division bang Bangkoi mate 20 jon la pen ke aku la third ang deng abang bahini do tang room rapet pen 29 students lo se overall a percentage bangke 100% tela dak Karbia asoma abangke total bang 14 an myo ho nili hoda ka hisab la pen ke adivasi tombang bang pli la pen ke aku la Assamese tombang inut doma karbitum ong chet bon nili cheteng ne tudel lo la si total bangke 29 lo seta percentage ke ong bangke karbi tum lo tela hok pet lo la soala manali den ka ju bangke etum dak ke do staff tum cepaduk pik athema la so Chokiola Higher Secondary ke tokcheng la ke 2019 aningkan 2019 aningkan stame halada ke chengsi students bangke 40 students do 40 students pen setame 40 pass lo 100% lo lapan pia ku 2020 stame 51 student do 51 students pen 51 pass lo 100% lo lapan aku adon 2021 ta 60 students do 60 student pen 60 student ta pass lo কারণ আজি আমি কষ্টৰ ফল পাইছো আৰু আমাক ইমানেই লাগে কিন্তু আশা কৰিছো অহা বছৰ যাতে আৰু ভাল হয় আৰু এইখিনি সফলতাৰ আমাৰ যথেষ্টখিনি কষ্ট আছে আমাৰ সন্মানীয় প্ৰিন্সিপাল ছাৰ যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰিছে তেওঁ দিন ৰাত এক কৰি হলো তেখেতে ষ্টুডেণ্টকো কেয়াৰ লয় তেওঁলোকৰ পেৰেণ্টছৰ লগত আলোচনা কৰে আমাৰ লগতো আলোচনা কৰে আমি কেনেকৈ মানে আমাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকক আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ এইটোৰ বিষয়ে আমাৰ সঘনাই মিটিং হৈ থাকে আমি ক্লাছৰুমতো আলোচনা কৰোঁ আৰু তেওঁলোকক প্ৰায়ে মানে ইউনিট টেষ্ট লোৱা হয় আৰু যিবিলাক ধৰক আমি যেতিয়া ইভালুৱেট কৰোঁ তেওঁলোকক ইউনিট টেষ্ট লোৱাৰ পিছত প্ৰথম ইউনিটটো বেয়া হ'লেও পিছতো আকৌ ইম্প্ৰুভ হয় তেনেকৈ আমি তেওঁলোকক কেয়াৰ লৈ লাষ্টত আজি আমি ইমানখিনি সফলতা পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু আমাৰ স্কুলখন আপোনালোকে সকলোৱে জানে এই অঞ্চলটো কিমানখিনি পিছপৰা অঞ্চল যথেষ্টখিনি অসুবিধা আছে ষ্টুডেণ্টক লৈ কাৰণ তেওঁলোকৰ আৰ্থিকভাৱেও যথেষ্ট মানে পিছপৰা
তেওঁলোকক যিখিনি সুবিধা লাগে তেওঁলোকে নাপায় আৰু বহুত দুৰ্গম পথৰ পৰা খোজকাঢ়ি আহি আমাৰ স্কুল তেওঁলোকে এটেণ্ড কৰে। গতিকে ইমানখিনি কষ্টৰ মাজেৰে তেওঁলোকে যে সফলতা অৰ্জন কৰিছে, আজি ষ্টাৰ মাৰ্ক পাবলৈ সক্ষম হৈছে, এয়া আমাৰ কাৰণে বহুত আজি। গতিকে আশা কৰোঁ তেওঁলোকে যে ভৱিষ্যতে এই স্কুলখনৰ পৰা যথেষ্টখিনি সুফল অৰ্জন কৰিব পাৰে। কাৰণ আজি সঁচাকৈ ক'বলৈ গ'লে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ নিলিপ ব্লকটো যথেষ্ট উন্নতি হৈছে আৰু তেওঁলোকে বাহিৰতো যাতে তেওঁলোকৰ নাম পৰিচয় দিয়াব পাৰে ভালদৰে, সেয়া আমি আশা কৰোঁ। আৰু আশা কৰিছোঁ আজিৰ পৰা তেওঁলোকৰ ৰিজাল্টক লৈ তেওঁলোকৰ পাছৰ চামে যাতে আগবাঢ়ি যাওক আৰু এসময়ত আমাৰ এই অঞ্চলটো যাতে শিক্ষাৰ মানদণ্ড যথেষ্ট উন্নতি হওক। আৰু তেওঁলোকেও কষ্ট কৰিছে যথেষ্টখিনি, সদায় স্কুলত এটেণ্ড থাকে, ল'ৰাখিনি আমাক KSA Lamding Road Difu Government College Unit Ahin Pen Arpu Kecelarkon Busik ni Phaing Kora Troxiar ni Difu Government College along Kedo Waisong Boy Hostel along KSA Difu Branch Committee Tumpen Cepatir Pipon si Methang Difu Government College along KSA Lamding Road Difu Gop College Unit Klembang Arpu Kecelar Ame Dengkon Bangso Ame along KSA Difu Branch Committee Ame Thu Nogjir Tiso Pensi Me Jaripon Lapen Dunmai Phu Rajesh Tiso Ahin Pensi Me Ke Phalam Thejaipon Aluhi Sarpoaman Pen KSA Central Committee Ameifu Thompson Rong Pichetong Dun Lasonsi KSA Central Committee Pen Rapchun Bang Jirsong Teron Difu District Committee Ameifu William Tiso Kongchun Bang Rakesh Terang Rapchun Bang Songja Tiso Dihin Rimbang Songjaricho Rong Pipen Chenglok Ong Dung KSA Klembang Lapen Difu Government College Salong Charlie Bom Arisoe Jangatum Chetong Dun Si Mesen Pen Mei Pechonpon Bangswar Puka Celar Ame Along Kado Kawe Chedon Sarpen KSA Difu Government College Unit Akimiar Pu Rajesh Tisophan Meipu Sarpang Riteron Aphan Kongchun Banglapen Rekja Marpu Cebak Ponsi Difu Government College Salong Mesen Pen Kelang Cari Dun Thekja Phan Parjapon Halapu Difu District Committee Meipu William Tisolapen Kongchun Bang Rakesh Terangatum Karbiang Autonomous Council ACEM Aphan Pini HS Sarlang Angthek Keklang Along West Karbiang Longpen Science Stream Kacali Akpolis Abedera Jok HS Sarlang Angthek 0% Cemanang Sokajok Ningbuk Cepaklang Lapen Arjin Pen West Karbiang Long Along Kemisen Science Stream Kedo Akpolis Kipakin Ponjia Phan Pame Chuning Ripaduko Difu Pen Edvinson Hun Report Malang Prangsi Malong News Perangke Panchurolo Labang Solam Nitom Panang Kardiponopol Apena Prangsi Bini Nichuro Tuingtung Sekenya Saklang Kiu Natom Apanan Nitom Ningaklong Pen Akiro Bilo Kami si Ningdokalang West Karbiang Long Along 0% Keklang Nangkok Athilai Ko People Lo Rodang De Haladak Itum District Long Tang Ko Ani Ajir Dinga Pitam Hadak Science Stream Dong Pan Kachari Ji Ahem Kavidera Jok Pinier ni hada candidates tum ke Pierdun Adima Videlo Matelang tum ke Charlie Awar Sai Videt Posilaton Pini Klang Nangko Lasinitum Higher Education Authority tum han tuning rikantum non majok le labangso education higher education long EM long kustami tong sikot pen labangso college science stream tum han Awar Sai ki pet ponje family tum Karbilo Charlie Song pen ni tum tuning reporting tum Okay. Ini Busik ni Phaing Kora Troxiar ni Nitum Difu Government College long Nitum Lamding Road KSA Aro Pen Pate Pipon KSA Difu Government College long unit Budi Rizal Polong Nitum Mesen Pen Mai Bachun Bono Tabang So Mai long Nitum Ciparai Bon Ke Pinangan Nitum Karbiang long Apolesa Kido Kisung Sami Nitum Jithan Bono Langdam Polong Te Pini Ala Nitum HS Asanang Bangke Nitum Ki Ong Dong Ariso Jang Tum Bangke Alang Nitum Mesen Pen Nitum percentage Tami Karbiang long Tami Wan long Lapen Langdam Polong Te Chening Duk Bang Ning Duk Dam Gabang Ke Nitum Yes Karbiang long Bangke Sani Stream Sami Avi Delo Ko people out there Polong Te Nitum Non Karbiang long Bangke Karbiang long Ajak Ning Tuiben Kicari Bangke Halang Nitum Sami Kacari Tang Sami Cikharat Ni Nili Isi Katuning Ni Ram Kantu Bangke Halang Ni Doktor Turam Long Hang Halang Ni Donor Thomas Kansilong Kacari Bom Mustami Pula Bang Suhut Kilang Ini Dia Bang Karbi Kacari Mustami Ning Lapen Halang Ni Cimantu Nona Bangke Halang Ni Repen Halang Ni Bangke West Kau Bang Ni Mustami Pandu Sin Bono Lapen Tum No Kan Tundo Diplomat Long Mustami Kiong Ariso Itum Han Bangke Itu Charlie Anyang Kacari Mison Pongye Bili Hari Nam Kacari Asong Bilo Lapen Nitum Isia Demand Bang Mustami Hansi Mustami Mem Tadu Mem
tadu terang principal bang tami litum impact numero dabel tokjil bang tami anal banda pidamlo hola solong litum poen bang ijong namke litum dakar biang long ari sojang juntu locality avansi litum first kitchen si bangke arts commerce science streams tami admission pon la bang jipki litum jong kono lapen Kecengsi Orkar Benglong Under 13 Football Championship 2022 piniki jutsi arni ke paman. Busignifying kora trophy arni kangsam porfai ke thompen Hanjalang So Sport Association Playground along ke jutsi arni ke paman pon. Tonsi Hanjalang So Sport Association Goal 1 versus Dolamara Sport Association 0 angbongsi ke patu cepate pon. Bangso aja Megalong Alihisar Poman Pen Mr. Hemari Inki Gold Medalist National Master Games Kerala Tangpi Tahin Rong Parpi Bronze Medalist Mr. Modon Rongpi Silver Medalist Hapang Jangaluhi Mr. Ruby Rongpi Social Worker Mr. Longbingti Secretary Seva Kendro Komalakanto Belapen Group Sing Rongpi Atum Chetongdun Labangso Angdung Kipatupon Along Best Player Anong E Hemari Tokbi Arideng Pen Dolamara Sport Association Jersey Number 13 Sarbong Pangchua Pansi Pajerpon Hanjalang Sopen Rojipson Rongpi Report Malong News. Dilay along puthot drugs kene pontulong Busigni paing kora trokpiarni Adap prin prelia por malong pen dilay Krong thom kaceto kato warlong OC dilay SIUB Lutfur Raman IC Lahorijan PPSI UB Deba Pratim Konwar SIUB Dipak Lahon SIT Akas Gogoi ASI Jiten Gogoi CRPF C20 Camp Bogajan Lapen Dilai PS Staff Atum Cilangsi Keton Kelang Asai Deng Pondok Laswa Hut Ihum Hyundai i10 Kepang Thek Amek MN01 AK 3721 Agari Nebdun Ceklo Laswa Pit Kakuruk Padopon Pen Labangso Agari Along Pen Home Crip Ho Asop Long Pondok Laswa Long Kado Kawe 194.88 gram heroin dong. Labang swalong kacerap bang hinia bang fuapan ingnang pon long lo amen lake. Peter Haukip Arta Thongkep Apo men Kalitang Lalpu Arong Molnun Churachandpur Manipur Lapen Kim Julei Arta Inkora Tropsi Apo men Jamthang Khongsai Arong Saikol PS Saikul District Kangkokpi Manipur Kene ponlong adrak saihui ahormu John Das APS SDPO Bogajana Thengnusi Sej ponlo IDP pen by Songkro report Malang News. যোৱাকালি আমি 15টা চাউণ্ড বক্স ধৰিছিলোঁ তেনেকৈ আজি ৰাতিপুৱাও মানে এখন মণিপুৰৰ পৰা অহা মণিপুৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ গাড়ীখন আমি চাৰ্জ কৰিলোঁ আৰু ঠিক তেনেদৰে 15টা আৰু চাউণ্ড বক্স আমি ৰিকভাৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ য'ত আপোনাৰ 194.88 গ্ৰাম হেৰ'ইন মজুত আছিলে এই সংক্ৰান্তে আমি দুজন আটক কৰিছোঁ এজন পুৰুষ আৰু এজন মহিলা এখেতৰ নাম পিটাৰ হাউকিপ আৰু এজনীৰ নাম কিম জুলেই দুইটা মণিপুৰ বাসিন্দাই চুৰাচান্দপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ড্ৰাগছৰ মেইন হেৰি কৰিডৰ হৈ পৰিছে নেকি আমাৰ দিলাই যিটো মানে এইটোতো আপোনালোকে জানে আগৰ পৰা এইটো ইউজ কৰি আছে আমি যিমানখিনি পাৰোঁ ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ কিছুমান মিছ হ'ব পাৰে য'ত কিছুমান মিছ হ'লে আমাৰ আগত ধৰা খায় গুৱাহাটীত ধৰা খাইছে নতুন কিবা কৌশল লোৱা বুলিও তেনেকৈ মানে দুইটা ৰিকভাৰী আপোনালোকে গম পাইছে এইটো ডেছবৰ্ডৰ ভিতৰত লগাই আনিছে যোনটো বাহিৰৰ পৰা দেখিবলৈ একেবাৰে মানে কি নোৱাৰে নৰ্মেল চেকিঙত আমি কেতিয়াও নাপাওঁ এইটো ভালদৰে চেকিং কৰিব লাগে বজাৰ মূল্য কিমান বুলি ক'ব 15 লাখ এপ্ৰক্সিমেটলি Nijangkar Benglong Amri Hawar Umpanay Rong Amekar Hoping Rong Pilapen Priscilla Senarpia Supo Adagwam Howardson Rong Pinut Arta Kritroxi Also Kedam Tang Busik Nipaying Kora Trok Arni Hempen Barjuikan Pinyani Antahem Nang Kelele Howardson Rong Pi Kedam Tang Achiklo HSL Siasat Lang Angthek Kepaklang Along Memeda Rojok Alang Liputot Umpanay High School Along Admission Ki Enthusiasm Kasik Sak Doko Kojok Hadak Pen Hem Chewang Hut Non Puta Hem Nang Kelele Pusi Bertarit Dunok Tebok terai ahawar araratum phantame cerap ketudun pen puthor labang so au so phan ahem kapa cheli tujia phantame apia pomate hemtoni sipen kachuning ripadopon
labang so phan komantuni theklong pulote laswa number along than pachini igvek thapusi ahema soratum pen tuning ri padik ring phone a number ke 8099425003 lapen 9954506131 lapen 9957357758 lapen 7099585982 hello suwai pen bong imrong pi report malong news lalu arsan pias apulo Son kopi rekom si non sepo bang kan dambu. la ndili supo bang hemben kedam jo ya athe bang kela hello la kedam tang chuneng pen ta labang so kisu mate lapu kamatha un e kisu mental problem labu son se le nilitum longkon lo ase hala supen nilitum duai dari nilitum doktor ito ating pen nilitum ilo ase lamang supen nilitum se lang bom ben se aki kom je thik long lo seta me ineng le thought ta labang so kisu awe nangiro I ke la hello a phangsi bang ke la pineng rizola exam matric tok dun lo fail det lo la se la fail det sita ne ke dun thui puse au so bang ipulo sita me ni to bang khoros ave dunang ne lo puse ni to ape la kan ke apo ni to chingki chingwai kan se ni to bang so so phan pulo sita lanta koroi kore det lo au so ge thek si kar I po I thek ang tum kere kang tum bang ason kar I duko aseni le tum matha lo chengwai lo je la bang so la puson se kar I po jat sita dam pina admission en pidam nang pusi ni tum hempen barlo la se hala dag dam lo ala headmaster lapen ke inu teacher alang tum bahani phan chetong dam lo hadak chingki chingwai lo alang tum bang pulo je labang so phan kene kedam tangang bong chuning kedam tangang bong ansi nang tum phan ke aporang pichor lo athema all subject se fail thai apo nang tum se ke lang se akimelo usi alang tum bang en masar chenil tum phanang pulo bon samyau so bang koi kerde se dun long vek nang ji pulo dun long vek nai la se nil tum matha lo en masar pen chingki lo jasita monang li ape mbekle nang li apo bang mathara mo wang thujom no se alang li bang nang pulo la se nelitum dengan su chingki chengwai pen se non api dam thunang pu ki pu thulo an ka hala swar ni abang emison en long le dera por se non api bang ke kroi kroi det lo lalo hala pen ke hala kiso bang ta chuninga kiso nangkom lo sita pininga bang ke hala mangso tension bang nang tu thuko mar si non ke hala pen bat bom lo pen kat bom lo ni phli an lo miniat ni an Kemantuar ni pelai kedam ke bar ya. kale ni phliar ni lo ni phli lo ni phli pinian ni phli kipling lo hala ni thomar ni bang ke wang bom idok pen bei pen wang bom Angge admission ke IP pembetong ketuma mate kilong ledet pesan selong ledet admission. admission kilong le bu bang ke long le lo bu bang ke nang pupe sita admission ji pul tang ten nang lik sing hor nai atheu so bang asap mental ala problem do ko po Sekolah sidin. da umpanai high school au so bang mental asap ducara porse
asar tumang pulau se celang rong not puse se celang i pulau tangte mo se celang huta nang matha dun po puse asar tumbang pulau kita asu bang koi kerdet ke asu bang koi kerdet dunji pulau kita hala sar tumo bang ang no mat se admission nang kok po dunji pulau tangte pulau asu bang aning nega ban po admission nang nelo puse matha asu bang sondong matha ra lapu ning yadun ne se matha sung khilo hala suhut pen itu matha sung khilo संस्कृति महासभा असमाहीन पेन कार्बिआंलं तरमस काउंसिल सीएम फान खारचुपन भुसिकनि फाइंकर ट्रक्सियानि संस्कृति महासभा असम आमेफु पवित्र कुमार बोरा प्रदीप कुमार बोरा पद्मश्री एवार्ड केलं अबांगफु सूर्यकांत हाजरिका पेन हरीश चंद्र शर्मा तुम जापन लिंसी सारसिंग तेरन लांकुंग हाबे उदितिरम हुलालं कार्बिआंलं तरमस काउंसिल सीएम डॉक्टर तुलिराम रंहांग फान खारचुपन लाबांसो खारचुपना जामेक एमएसएस MLA, MP, CM Lapen Karbi, Jutang Song Amefu, Chandra Singh Kro, Pen Chenglok, Tionggo, Kethe Kidingatum, Ketong Dun Sila Bang Sokar Chuaja Megalong, RD Lapen Aliranon Pidam, Dipu Pen Tharom Singlong Paripor, Malang News. Hakimnya session akan review meeting ini itu participant bagi body filosofias abangke next sayang dengan abangke filosofias sayang dengan abangke सांस्कृतिक महासभा अहम बोलातुना culture lapen Karbi cultural society penceng no अहम itu homa lapen क्या कपड़े asong tapi ini itu karena culture asong mai कपड़े masih lah ini asa yang deng digede ini benil itu keceng lo je karena Thomas Consulat ikan PPC claim lima aso sayang deng si ben ini sudah meeting masih official student jalan sih family Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman Klarda Kabirta.